Mana akhirnya tanggang rakan ada dong kaca songko na bukan atau betul. Ini pipo si akhir kang tangrakmen ke song ma bangkilayan lo. Tam tang ni homo prang. Gorok Gogoi, Assam Pradesh Congress Committee President, Lapen, District Congress President, Kihai Rotoning Tietu, Karbieng Long, Kajironga Kepakhe, itu Arat, Alam Sini Nepin pen, Alang Litum 10 km pen, Komlong Lepu, Laso Abiru Dita si Alang Litum Kohora Sarili Long Wang Piglo, ini Nilitum, Nilining Duk Piglo. Ati alangli homosti ke lake luar baguri lapen sujeng henta iko sensitif jun 10 km dokok lo pulutang ke abisi akistung ke pun naya bangke luar baguri lapen sujeng henta alangli cizin so sema karbi tumhan iko sensitif jun 10 km en lutlo pulutang ke alangli wansi long lekedam ji laso busu alangli cedam celang lima Nasi nilitum alang lipan sitame akhiring tangrak dan jonglo je soceng henta lapen duar baguri rat pan alang li lima juang nengi ati pini putih bat sitame nang litum teglong lo ada ke kongres ta dolo BJP ta dolo EPSLC ta dolo bibinno adhormo bibinno adati ta karbin nonglong ke sitini ke baro thoi nogor district pen takalilo Gulaghat district pen takalilo Jurhat pen takalilo karbin long homo a district pen lo soceng henta la pen duar baguri homo silong ta kohora long si dolo no la dak soceng henta long ka dak si dolo lasi nang li soceng henta la pen duar baguri ke po wek lo punang li chini pa mepen kubusi nang li kaning be haim ati nang li duar baguri ta pat nang li chini la but ki chuhang nam lo pulote lasi rat along le amen pen nang li political ke pang tu ton nang kubusi nang li pan litum pini herangke dang litum herangke atu majuriot pen alang lipan la solam kidong pang tangrak lo alang lipan la pen litum al karbitum cicini ne ma elitum noanta elitum se Kajironga National Park ke kabonai kang lo elitum hen lo la Kajironga ke pakai keto akar bitum an along leke Kajironga arlo se keto arong selo alenga rong lok si haladak don rong koi sose rong si 100 ঘর 200 ঘর nili tumke lake amdanga pu harwe danga along kedo amekar lo nitunge lape maluni arong okomi arong lo dake lapen mikir beta mikir hola bordekasor ki arong lo dake Kawai mari, kawai kinep. Gua adi melongke silim kuasor lo. Deo tubi, engkurong parasor arong lo. Deo tubi puke dicare. Lasi arleng, ilitum arleng tum arong ang selo. Lasi kup ansi ilitum kepek helang ma. Paguri benar atata dolo. Paniram tok biesor konasi ke dolo aprang. Kajironga rika pelong sige dolo la tuta. Laan akiduk akisung penon ini tumpan kai ho leng det sinon ilong aray anang kilil sinon itu tek bom halang ma balang li tek bom halang ma lasi ni dum ke sodak men rotoning tipan setapat sini lo lapen long ma sangtia ma pia nang kebiay long le ma pia nang kabonai lah ining jupik lasi nang litum karbing long dopik Kajirong hangpi aphan Desember pas tarik di Desember pas tarik ketum bok ditom tum stan ang palonlon bang non la sohong go ton men stame non itu soceng henta pan aciso soceng henta pen duar baguri arata kisungno aciso tala tum nang ingge dun ku people lola lasi lahai akidu ka kisung lam nang itu la Desember pas tarik bang cocot magini tum ke koi grey lagi Ate hala Kajirong hangpita ini tumol ormu puti itum hadar biga long liada kiri kang lo alak ka biga rong mantia rong terona rong non ha sondro thoilong si dolo jo inglong ili tumi aleng tum ke rong akam long ga velo inglong alok si rong wang selo
non bang nang kejong ke inglong habit are hatak cek kabar itu inta kabar itu kue bitia bar itu gurmuri sabar itu nang litum same cini lo mate lasi lahai cini ni thangte nang litum rotoning pistame nang ninge thabri tapi ni tum tuning ri par biglo ohom chief minister akai Himanto Biswa Sarma phanta nilitum ka tuning ri makela hello ihene ki ake hai Supreme Court pen Assam government phan lo nang pale alo ye munit kawedim 1 kilometer bonai nang munit kawedim 0 kilometer bonai nang pulo munit ke dodim kawedim 1 kilometer bonai nang pulo lanil tum kedon dong kasi Himanto Biswa Sarma ake hai bhasta tuning rilo rat apoi kopti karja bi pansi alang fan tuning rilo ini tum ta alang lilong karja tuning fansi tuning rilo lapen jake hai Dr. Tuliram rong hang bastame tuning rilo no la so kisung long mangke nang litum pan nilito abatai batai naga tuning ridun pen non nang litum la so projayan la so por anang kwan cek panta council long pan nilitum tuning rilo tapi aku isi kere meme aning ke hang pen apa war ke cepaklang ajak kong ke cepaklang atum hanili tuningging tungduk eko sensitive zone la ke Supreme Court pen ta order do pulo hem ta chikim long school ta kim long ako fishery ta hudlong lason si cepaklang Karbiang long is dibion dia po dibion pen kupusi lason nutis nang kele roko Baguri High School along building ko choy po sinang pakim long ledelo lapen model village along hem chikimbom kupusi nutis nang pale roko ladak ke nang itu methang kajirong is dibion dia po suhisi do ladak range ke lake dolamara lanang litum state pen kiwang pahera pen kiwang NGO tumamen N pen la tuma order ateng pen kam nang kem rikar binglong ating radak ili tumalong le ni tumat kelangang se nang litum yung silaan ke fere repute nang litum poisa ta doke bisar dumta tak hem nang chikim ra nang nang dota bibolo nang dohai hede nang dulu te nang ku ekosensitif jono nong urilok po alam lobo urilok lo te nang litum tak sung folok po alam lobo lasi nang litum nang lit kolom ke lake asahido lapen nang litum pan nang ito idun ke NGO tum aning hangling pakai klaim nang padam ji nang QC phalin nang litum nang ito idun kali longle phelang nang cerai pansi dak forest dibion do bidu pis dolo ren pis dolo la ren pis nang litum karbing along le rai pami lapen rai hek pulote upisana jibri